Musesia wa mutongoi thenge ya twende no nenanya kilungu nitunenanye no mundi twenania yolowa Kusakuia Mwana kosi nula wailite kwika tuyelete kwithukisia ciana citu kana ithe ta sei itwailite kwacia wiko na vaikwindo kwa na ninenda unengana kakelwa musei Kusakuia Mwana kosi nundu atabiwe ni munana wake musei ungi mwana wake osie kosi isu na bala kusomea esawa na ke musei yunda na thima kiliko cha mwana wake kibikite ba na example isu mwitusu aenti university na huko kombewa na keni mwanake na isi maisha ma university na waitwa mwana baasa nondu munana mwana ake kukuna esa utesi mwano undu weiwe tiwo wete waku mwitusu Kusakuia course Kusakuia ni musei ateo mienda na kuthikuku nondu nda mienda ona masa ama kilasi ndenamo elikondo ukwenda wiwe mwitu wabukiye atuikai bando be bash ni wesi wenda drugs ni wesi na wena endende wa class ni mwema bukuni we street ni ayikuna nundu musini wa Kusakuia na mwana osinde soma yenda kusoma ni somea musei ndio isilia maisha make ma baadaye bode tunene asi tikwa sanduka kulia kwemo kulia no tumanu payo tumani munene takubaluka nundu neso kukulia tio tumani kwemo kulia ni ko tumani lakini wa kulia tikumanisia weke isililia balabaku na yuma na mwana waku na mubuko waku na ndweka kukombea mwana pia si yama kombea asiana ingi kana na akuwe mwene nukwela woto na we genius lakini wisia mwana genius mwana osuto no motedi ata ila kwa kusakwa colleges onenja we waendie university we elite the technical we motedi ese ata Dr. Jimmy asi yama demoralizia wina mwana umweko na yenyewe ni nambesa na ilito mudichangiza keni lakini huyo mwana kiliko palo ndo mutaki hivyo nondo angini me kwa asiana na inge magwa au no ondo mali inge vetu utabua akili ni vite na ni very unfortunate kitu kama nasia na kibo umonde ntundu tione tuika career counseling to mionete mala mingi muno ona mwithukise bala we niwezi kana nugutabia kana kangania nikana mie kana campus na kakola kana kangania kana somi na kamina kazi kambia kosi ingi na musiezu no ikije mbesa baya ila kosini ayasia nenda mwana wako ede Tanganyika kana ede taunia na maana hivi ya at least tuzu jaki wawe tuzu ndieza lakini mundu isoma na hivi na degree yake ya miaka na yuka asia hiyo ni ya mama na dad nenda kunenge dikilike ngina yosoma yako hiyo umundi wana ndingi me matai ka fashion and design na ndio ka medical degree lakini yako ndio ka fashion and design ndio kinengo chake kila wenda ni kwenda sialani na simzia mdombozo lakini mosio ni ati uka kinanga akachalani adhala usi kana clothing ni basic need yes na ni muhimu muno na nitabasia asi si nene siana siana noize kana kaka undo complicated pe siana sia kasi we ke na Haiti na undo ke kiangwa na undo enda ni aibu undo ke kiangwa lakini bandu wa guide undo ka kombeto katuke model eke modeling ona elaya na mwiduzu unaoga hata ateze mundume lakini nondo yani twezika na we ni wiring nondo kitu cha ki wired mwe wake wired awaye tu na bendo ya mbele depression na juma bana wai ko ni to advise ya asi kule mwana waku ni ando waipa mwana hata models more in life you get a model wako in life ni Bishop Mal for example ni imagine ina admire kila wika na kila kwa nani kina attract yanye kwa probably desire yako in life ni kwenda inja ni ina ministry ni ina ministry kwa
usi mtu achao Bible school no mu encourage amentio ni chao ni mtu bishop na that mundu usi either no tondo ekuyo umia kiwoni ni kusa lakini amtoka kiwoni in life kwa career ita fishing pond kana kiwoni cheko we puyu flourish onela na bishop mara no ni kwa ni kuitikana na kwa kandi onoka uka preach for 1 week na ile kwa sandaka wewe waadmit bad hiyo tofauti ya ndio welete ineto ni wito ungepe ukupreach midheneli aziaje na lazima ni mandaka skim kanga wekata kwa pesa na ngo tedizie congregants enya mwine ngangai mwike kata pikata mungu amedheneli na sio vyesi una sindo bini sindo bini jauka kwa ni the same thing happens na career ile umonde with hospitali ukakulia hii kani ka model ni kanasi kwa kitu mbita kwanza unduke jide Mwana unduke jide kana nasi ni mundu kuzija itau ambao kwa atasinga no yuswi akaona baluka nondo waila sio haya daktari mundu mevu ambao kuzija na mevu angi ni mtu wa saibeti undu usindewe wake Dewe wake masingo ndio natamua wewe onye mondo onye kabiti onye beauty onye yosie environment isundu alazimisho na yasi hai pandi komana na patience na mimi ngogolea kumia ndo nendo sia kedu kibi kwa ndo ume nuko no lakini daktari ulo ni monitor TV ni madaktari mekitu lakini daktari ulo desa biko lakini nicho tunaja kuvikize ndo kwa ile pressure the wrong place na mavinda maingi pressure sio ndo menzi ame guided na mbesa paige ndo kingi nukwelewa menzi ame so Dr. Jimmy atu yakindukisio bubu kulya mwana waku ikulyo yambeni nula uendea wa nundu wika ni role model waku and then ni mwana yukula nula uendea wa nikila wika tono kila kasi adende wa ni Faith Mackenzie ulo soma news yes mwana usu already yakwe na career in journalism na journalism bi maundu maingi yu mukula hii urene Faith itina Faith beke tukange tawa Mary nikoka kwete kamera na bubu byonge baya kando kwita wini ni woko ukituma hii sauti usu dinesa usini wa technical buni bo guide mwana nondo already wa mukudi ila yambe kila wendete twambiye buna mwana aendete ki na ende kuma bui mutavya iki wendete ki ka wantu nigenda mane mawomu mabo ajo kitu muno na wa soma kabla wandiko bandu unenga wa internship nigenda mane kana no to kana ni tona kwa the same way tabya mwana kukila wasa kwa wendete ki ka 1 2 3 1 2 3 apart from ikulyo yuna ni chao wendete ni chao kingi wa ilito kumana kumabalabe mwana kunundu pekela wendete abe kilo kwenda kwika na kuweta mosi we na mautao mako pe makulu yangi wa ilito kulia mwana wako ninendete kutwika journalism masomo grade loko atie ni kumatch ni bongo isilasia kindu kikabla uko kulia mwana katia kala kwenda nicho kitu mimayetete form 2 ni wisa kwa subjects kulingana na career kwa mwana wa ile tendo amu prepare kumatene kulingana na subjects lakini no sakuiye na kilo kwenda na grades siulikana mwana oto no mutedi hata na tuko muyasi okay I think Jacqueline kiuni choketete na yuko waweta nundu woko kala mwana okethia nundu no uzima kanena kwa school pia pressure la ya nendani twike journalist nendani twike scientist nendani twike whatever this na yumundu uzio mwetelete ba nyumba aije ikuete history na ikuete kindu kingi na ikuete grade no any universities yonde ona ita social sia media menela mini grade la mosa yudwe dia mwana mwambi yokosania bunyumba ndathi kwa scientist na hesabu ya kwete hii na kila kingi chonde ya kwete hii
you know okay gwa mwambe otabwa ibe school of nisi you know what iba ilobi ya kabridge we de kanasi okengya alike ko ube kindu cha kwitikilana na mwana ndikana aelewe na yambia ona ilika form 1 ukamutebya nezo ukamusisi akaria ona netongia remo bya ndo wake kiko to CBC ona eza ndo no mewete thini cha kwata line nikisio cha kwata line nikisio nondo yu nyene na itwele mwedu wako wetina a class you I think get the 5 You think the 5 mwanadele metokea ndio ona ndio zile ndio confuse hii ndo ele wakilikanga ndio ele wondo malikanga ndio mwana class 3 you know ndo 4 anaso miende bishop to matabi na you mwana uzua kwa wetina ainewesi utuma bulana mati lango kina nomba ni wotumie ni nongio kwika form 4 this year the end of this year ona kutuma nzibu yangwa kutumuka itumukete huko metumenge nzibu na weya kama kutumuka kwangwa desi kwa uju asise mbithi yai kweli beba ndo inaitwa Kenya tunaendete nai nundu ningulilika nebinda jitu tuomba ayomba ina collage ene na sindu yuzi ya mudebo okay tindo bakete mataye yali kawiba okay dia chale di mweme gwa kokopi kanyomba na zugale yamba pa na ne we yona ne waire to di we andi oni na bayingu wenge we osa wesu utume andu mwethe angania pandu wali pandu we kila singano nundu nitwabundise ona chala ani kebetela ona chala ani kebetela ya nundu wabunde iwe yuko ube na bena kwikala ndina kwambia kwika ku model siana tene alafu namba ile ila wane na jaki no lazima wambie okodia siana the model mentor wakuno nundu wambie omukolia mentor wakuno pe amwe matena mentors matezi maili totwika chao kwa uo ogabi kaba muthia isani gwana yuneka kendo keba ayoka balabe winyana mugolia edia kwete mbi uona neke ata namuna kwa ndia abikamu ona si yangi wisaithia musei wona kende kuelewa nundu tene chala nito yasia kabundi kangwa lakini yuma tukite ni designers no mundu suno kosola ngwa designers na hii kiwengithani ma presidents na hii tuike label ipa patent yetu eke seja nditeka bandu bangi kwa utweke uthalau we nundu wa wosa na nundu wa wosa uyambia na kumuse yundu unene ya wiyosu nundu Dr. Jimmy wase ba matakitali amwe ni meananga mawia mapema pastor amwe meananga kuhubiri pe angime kwenda kutwika housewives pe angime kwa nanga kutwika housewife because pe umundu unge ni nurturing nukwela yu mwasa mwitu isu imwe endo katwawe kumbe yu ona no abingwe nursery school mundu sino abingwe daycare nukwela ko apart from grades na role model wa mwana waku ni mundu wange mautona kusisia nundu mwana atonosa kwa kindu kitatoneka ona kiteke nyeno kabisa mwana wa mundu mukaya asiendo twika Air Force no ngino mutabi challenges sila sivunda kathi kwambia kuya nendo twika politicians wekiwa kibilo yuambu Dr. Jimmy panafili nataka mwe tuimina niyo kananya okay actually second tu kuwa wetani chaugo kila kingi muhimu ni mundu wale to manakana wale to kwitha week kila kindu wale to kwitha week kumia ni kindu wale to kumia ona wale akwewa we not passionate about passionate about wana kukila ona ndo kukila in the middle of the night kukika nundu ni kindu passionate about passion ni very important ni tete ya munukenda ila ukenda kika leo kwete akindu nduka asia kini chaoneza kuye alafu we proud kukika ndo ngwanzoni wikika Madam Phoebe bikaru kwenda kuongela ekaidi tunena twasio musese wa Botongo TV kilungu kitu nenanie tuiko mana chumwa chukingi tukaendea nonena ni wito wa Kusakuia Mwana maskulu makosi na karia
after Kusakuia kwikikata mwana athiwe yani nundu mawia mevinya kukwatikana kwikikata ase maitu twende nona ni sana sito twende na kunenania na kutethania bumisini especially oyu mwana okusakwa career Amina High School na ciana mwe muci ndeye ina kumethukisia ase menu na mawoni menu nimekwiwika mwekianda ya nthini athimikai na tukomane chuma chukinge.